Esselamu aleyküm, kadirli milletteşlerim, din kardeşlerim, hürmetli konaklar. Cuma günleri biz mübarek bulsun, işleri bizden ahire hayırlı bulsun, milletimize fayda getirsin. Min iştahla hazırlap geldim, olar barısı da şu Tomski ülkesi Tatarlarına bağışlangan, onun zor tarihine, uzun asırlardaki tarihine hem bugünkü gününe. Ama olarını kabatlap durmayayım çünkü ol benim şu kitabımda basılıp çıktı. Ben onu Tomski'nin Tatar üzerine böyle gidip tapşırdım. Bu Tatar Kongresinde de var. İnşallah sizden kullarga da gelip verir. Kıskaça gına şunu aytasım kile. Mine biz basıp durgan bu yerler, bu tübek Tatarlarının tüp ana vatanı. Burası Sibir Tatarları degen sözünü aytmadım. Çünkü o burungu zamanlarda bizim Sibir'ge Şat Tatarına, Kırım Tatarına, Mişerlerge, Astırkhan Tatarlarına bölmegenler. Biz bir bütün millet bulganbız, büyük millet bulganbız, devletler tutganbız. Şuşu yerlerde hoca bulup yaşaganbız. Ondan sonra gitken bölgelenu, devletsiz kalu, dilsiz kalu, yersiz kalu. Hemen Tatarların ona vatan degen sözünü de yoklığını aytmadım. Min nerse eytsen de şuşu Altın Ordaçı Tatarlarının birisi. Hem Tatarlarının tüp matrisi ona vatanı şuşu Altay tağlarından Ural tağlarına hatip olgan Sibir yerlerinde başlangan degen fikrimde. Çünkü bütün burungu sözler, bütün burungu dastanlar, bütün burungu medeniyet şuşundan tabılar. Hem onu min Sibir sivilizasiyası deb atadım. Ул турыда татарча һәм русча китаплар чыгардым, шуны исбатларга тырышам. Һәм бүгенге көндә Сибир татарлары дип аталып йөрткән милләттәшләрем горур булсыннар, сөенсеннәр, татар тарихы алардан башланган. Инде Том өлкәсенә килгәндә, монда әзрәк кенә теге арттырып та җибәрәләр, шыттырып та җибәрәләр дигәндәй Sibir Tatarları Tayan Mırza bir neçikte Uruslarını çakırıp getirmegen ve üyümü birem, jirimi birem dibe etmegen, Sibir için bir uzak soğuşlar bargan, Yermak'tan başlanıp, Yermak'ın jengilliği de şuşu tirelerde, Küçüm Han'ın jengilliği de şuşu tirelerde bulgan, Yermak'ını ol elbette bitirip su tibine tıkkan, Yermak öcerlerge gel almagan, ama lakin 20 yıl bargan şuşu soğuşlarda Moskva askeri, Urus askeri barbar Küçüm Han'ı jengen, hem Küçüm Han'ın ölümü de biriden yirak bulmagan Novosibirsk ülkesinde Ardın rayonunda. Biz o orunlarda bulduk, dua bulduk. Orunları cennette bulsun şuşu devlet için köreşken kişilerinin. Şuşu Küçüm Han sastavında bulganlar, hem Tayan Mırza bir neçikte şakırıp bitirmegen, Abdülbar abi Feyzirahmanov'nın aytığı boyunca, 50 hatta 18. asırın ortalarında 1753 yıllarda Sibir Tatarları yasakını Urus'a tülemegen. Moskova'ya tülemegen, Küçüm Han'ın onuklarına, onun nesline tülegen. Ondan sonra özünüz bilesiz, dünyalar ağırlaşkandan ağırlaşa bargan Sibir Tatarları için işlep çıkındırılarında da bulgan, ol eli öğrenilmegen tema. Ama şuna karamastan şu şihatletiği mağrifetli halık bulgan, şu şihatletiriş, Mene Allah'ın yardımı bilen isen kalgan. Sibir Tatarlarının dilini, dinini, medeniyetini özlerin saklap kalularında dağın bir isteme şuşunday güç yardım etilgen, ol da olsa İdil Ural Tatarları. Mene ol da az öğrenilgen, olar mında sürgünge sürülüp de kelgen. İdil Ural Tatarları, Mişerler, Pinzi Mişerleri. Olar mında iriklere uçta da kelgen. Eytik 18. 19. asırlarda bu bitini sürgün orunları bulgan. Tatarların din içinde sürgenler, til içinde sürgenler, devlet degen içinde hem bu Tatar irlerinin aileleri ortlarından yerip gelgen hatınları. Aile gelgeç olarını Pasilinyaga çıkarganlar, avullarga çıkarganlar. Şuşula etip mene şuşu Pinzi Mişerleri, Kozan Tatarları yanadan dinni ko'tarib jibergen. İndi şokundurıp bitirgen, indi bitirip baram degen Sibir Tatarları, Kozan Tatarları yerdeminde, İlik Küçüm Han, Buharalı Tatarları yerdeminde dinini saklap kalgan bulsalar, Kozan Tatarları yerdeminde şuşulaytıp imanlı bulup kalganlar. İndi 19. asırın ikinci yarısında, 20. asır başında bunda şovlap Tatarlar indi yeşerge kile başlaganlar. Eytik mene şuşu Hamitovlar, Kerim Boylar, Hamza onun babası manda imam bulgan şuşu mescitlerde. Olar bit
Берсе халыкка мәгрифәт таратам дип килгән, дин таратам дип. Аның инесе халыкка мәчетләр салдырган имеш, шушындый йортлар калдырган. Байлык туплау өчен килгән килсен, байлык та безнеке бит. Сибир җирендә нәрсә генә юкмы? Урманы бар, кушы бар, чикләвеге бар, елгаларында балыгы бар. Татарлар монда килеп байыганнар, үйләре дә менә күрәсезме? Мондый үйләр бит дөньяда юк. Җәннәт үйләре кебек үйләр салып куйганнар. Шуңа күрә менә татарларның biz монда да үзебезнең бер милләт икәнлегебезне күрсәткәнбез. Сибир татарларына авыр вакытта biz килгәнбез, безгә авыр вакытта алар килгән. Том татарларының мин тагын бер үзенчәлекләрен өйрәндем. Том да түгел инде ул. Тын океан буйларыннан килгән, Тын дарьясыннан килгән татарлар. Аның карталарда да кай вакытта Тым дип язылган, кай вакытта Тым дип язылган. Алар холык фигыльләре белән дә аерылып торалар. Менә Сибирдә яшәгән Том татарлары, аларның холыкларына беләсезме нәрсә хас? Ул да өйрәнелмәгән. Алар беренчедән хөрлекне сөяләр, хөрриятне. Олар кул булмаган бер кашан. Олар мискин түгел. Олар ихлас. Мин монда Сибир татарлары турында әйтәм. Хәтта Габдраш Ибраһимов та ул биредә була, ул турында мин яздым. Томскида була, 1908 елны ураза тота ул монда. Шушы Японияларга, Төркияләргә китеп барганда. Һәм язып калдыра. Шул хәтле ихлас кешеләр ди. Шушы хәтле балалар кебек саф кешеләр ди Сибир татарлары турында. Һәм әйтә, мин ди Томский татарлары мөселманнар арасында ди, бер генә фәкыйрь кешене дә күрмәдем ди. 200 кибетләре бар ди, менә 200 идидләр бит. Кибетләре бар ди, кием тигәннәр ди, кашы белән кием кисәләр ди. Мәктәпләр тоталар ди. Кәрим байның мәдрәсәсе дәһшәт ди. Дәһшәт кебек, ягъни шушы хәтле дирелдәп тора торган, бөтен дөньяны куркытып тора нинди мәгънәдә үзенең гайрәте белән, хурурлыгы белән, мәгърифәте белән 70 шәкерткә 6 мөгаллим ди көне-төне укыйлар ди. Менә шушы хәтле мактый. Менә әйткәнемчә, алар горур, алар мискин түгел, алар бай һәм алар матурлыкны сөя. Күрегез әле син, шушы кара урман эчендә, сазлыкларда яшәп тә нинди матурлыкны тудыр әле. Моның өчен нинди жан кирәк, нинди күңел кирәк. Сез бит бәлки күбегез белмисездер. Шушы Томский өлкәсенең 60% җирләре кара урман, 25% җирләре сазлык. Менә моның хәтле уч төбе хәтле җир кала, шәһәр төзеп, авыл төзеп яшәргә. Һәм алар аннан да җәннәт йортлары кебек йортлар ясыйлар. Мәгърифәтне яратканнар, укырга тартылганнар, мәчет мәдрәсәләр төзегәннәр. Менә ул мәчетләр, ак мәчет, кызыл мәчет дигән, аны без төзегән. Хәзер генә без аннан читтәрәк. Кәрим бай йорты аны татарлар төзегән. Безнең Фатимаи Фәрида Нәүрүз дигән чистай кызыбыз 1908 елны 19 яшендә бирегә килеп, беренче татар кызлар мәктәбе ачкан. Аңа әйткәннәр, син кая барасың? Син бик зур байның кызы. Синең әллә инде егетләр кулыңны сорап торалар. Ул әйткән, мин укыган, мәгърифәтле милләткә хезмәт итә торган кешегә кияүгә чыктым. Һәм мин милләтемә хезмәт итәргә Сибиргә барам дигән. Аңа әйткәннәр, менә монда кал, Чистайда кал, Казанда кал, Орынбурга, Уфага кит. Ул әйткән, юк дигән. Мин үземнең күңел нурымны Сибиргә бирәм. Мин Сибирне яктыртасым килә үземнең йөрәгем белән дигән. Һәм яктыртканда беренче кызлар мәктәбен улашкан. Беренче татар газетасын Сибирдә Сибири дип атала. Шушы хатын ачкан ире белән бергә. Ул 1912 елның февралендә чыккан. 1913 елның августында бу хатны ширләгәнче ул газета чыгуын туктатмаган. 145 саны чыккан. Аны Тукайларда укып калганнар. Шушы хатны үлгәннән соң хәтта Мәҗит Гафуриләр кайгына мәвттә кашканнар. Ул 1914 елның үпкә ширеннән үлә. Мондагы авырлык име? Мәктәп аша, газет аша 145 санын чыгара газетның. Шушы әйтеп Сибирне күтәрәм дип Сибиргә килә. Шуңа күрә, кадерле милләттәшләрем, сезгә нинди генә, сездә шатлык булса да, кайгы булса да, без сезнең янда. Үзегезне ятим сизмәгез, үзегезне ниндидер ташланган сизмәгез. Без бер милләт. Халык саны алу вакытлары җитә. Саташа күрми, безне саташтырырга, аерга тырышучылар бик күп. Авырлык килгәндә барбыр туганга кирәк. Сез безгә кирәк, без сезгә кирәк. Авырлык килгәндә бит татарлар монда качканнар да, Сибиргә генә килмәгәннәр. 30-нчы елларда бит сөргенгә башлагач, шушында килеп из югалткан татарларда булган изләп тапмаслар әле дип.
Sizге сыйынганнар, siz bizге сыйынгансыз, шуңа күрә бергә булыйк. Хәзер милләтебезгә бик авыр көннәр килде. Тел фаҗигасын күрәсез, мен телсезлек фаҗигасы дим. Әмма ләкин телсезлек мәсьәләсендә, шушы мәктәпләр мәсьәләсендә шушы читкә килеп җитсәк тә, әле бит бер әйбер бар. Милли хәтер бар. Милли хәтерне сез саклыйсыз. Biz saklıyız. Әлі моңа хәтле профессионал тарихчылар гына язайы татар тарихын. Сибирдә урыслар язайы, безнең тарихыбызны 17нче гасырдан башлана дип әйтеп. Юк, безнең тарихыбыз 1000 еллык. Менә хәзер сез тотындыгыз. Ягъни төбәк тарихчылары, бу бик зур эш. Ринат Зурич, бу бик зур эш. Әгәр моңа әле тарих бәя бирер, булар бит халыкның үз арасында яшәп, халыкның телен белеп, динен белеп, гореф-гадәтләрен белеп, ризыкларын белеп, шушындый büyük hizmetler tuduralar. Şuna göre sizge Allah'ın rahmetleri bulsun. Şuşu işi bizim devam edik. Emine bu Sibir'de ötken forum, o tarihte bulmagan eyber. Biz Kazan'dan bütün Rusya'nı ötüp, bütün Sibirlerini ötüp, maksus vagon bilen Sibir'e geldik. Üst dileğimiz bilen, üz ayaklarımız bilen, üz ziyaretlerimiz bilen geldik. Cemaat bilesiz mi? 54 kişi. Bu 50 tarihte eydiler. Tatarlar üz ayakları bilen, üz yürekleri bilen Sibir'e gelgenler deyip, sizin içinde bir fayda bular. Şimdi sizin ruhunuzunu көтеру için şunu aytasım kile, millet tarihin ruhunu көтерirli gidip azığız. Miskin itip azmağız, yılab itip azmağız. Bizim balalarımız nindi tilde yazsak da, Tatarça yazabız mı, Urusça yazabız mı, Arapça yazabız mı, Türkçe yazabız mı? Bizim millet turunda yakşı informasiya varsın. Bizim büyüklüğümüz turunda bütün dünya bilsin. Bizim balalarımız, unuklarımız gururlansın. Millet Tatarlar nindi bulgan iken deyip. Şuşunday hizmetler tudurayım. Hem milletimizin geleceğine men ışanam. Bizim milletimiz hele atılmagan vulkan gibi kütüp tata. Bizim sözünü kütüp tata. Eğer biz güçlüyken milli ideologlar, bizim milletin milli ideologları var. Millet bizge ışanaşak hem artımızdan gideyecek. Hem bire uzgan yıl tilim, bir batı kısılgan vakitte benim tilim degen şiir yazdım. Şuşu şiir bilen tamamlayayım, hem şuşu zorlukta yaşarga şakıram. Benim tilim, altın urda tili, hanlar tili, gavem, galem tili, düşmanların kırgan Kur'an tili, dostlar için kılgan dua tili, Tatar tili. Benim tilim, Kara urman tili, Tatar atı ütken dola tili, Bişik jiri oşa, kükrek siti oşa, milletime singen ona tili, Tatar tili. Benim tilim, donlu dostan tili, tarih tili, büyük bilim tili, Bar cihanga mağrifet taratkan, mektep tili, izgi gilim tili, Tatar tili. Benim tilim, şanlı Kazan tili, beysiz devlet tili, irik tili. Benim tilim, barı jingü tili, takdirden verilgen yazmış tili, dünyalıkta мәңгіліктің üzü, Tatar tili, onam tili, millet tili, Sibir tili, sizning til, bizning til, saqlayğanı. Rahmet sizge.